Dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu aba ubugingo buzima. Kuri 21 w'icyo gice, Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushira uwo muntu. Amen. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abatwumva, abadukurikira ku isi hose. Umugisha, amahoro bibane namwe iteka ryose. Muri iki gitondo cy'uyu munsi nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira uburyo butanu Imana yaremyemo abantu, cyangwa se abantu babayeho mu buryo butanu. Twihuse, turagira ngo tuvuge ngo Bibiliya niyo itubwira amakuru yose y'ibyo twizera n'ibyo twemera. Ni nayo mpamvu tuvuga ko wisomye wese avuga wagiye kuvuga ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya niryo tegeko nshinga ry'abakristo. Ntitwavuga ngo Imana yararemye mu buryo butanu bitaba muri Bibiliya. Ibintu byose umuntu avuga bitavuye muri Bibiliya ni ugutandukira. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo uvuga byose n'ibyo wigisha byose bigomba guturuka muri Bibiliya. Kandi ibyo uvuga bitavuye muri Bibiliya biba bivuye mu bitekerezo byawe, kandi ibitekerezo byawe ntabwo rero abantu bagomba kubigenderaho n'inyigisho z'abantu. Kuko Bibiliya tubwira ngo hariho inyigisho z'abantu bayobye, hakaba n'inyigisho z'abadayimoni. Tudatinze reka tuvuge ubu buryo butanu Imana yaremyemo abantu. Uburyo bwa mbere nibwo twasomye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Imana yafashe umukungugu iwukura hasi, niko Bibiliya yatubwiye. Irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwo ni umuntu wa mbere. Nta kintu twabyongeraho, ntabwo twabigabanyaho. Umuntu wa mbere ariwe Adamu, ni uko Imana yamuremye, nta kindi wavuga. Igice cya mbere cy'Itangiriro kitubwira iremwa ryose, uko Imana yaremye ibintu byose. Ndetse kuri 26 iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu ase natwe. Bibiliya ikavuga ngo ategeke ibintu byose, ikarangiza ivuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Hano rero havuga gusa muri rusange ko Imana yaremye umugabo n'umugore. Igice cya kabiri kikatubwira detail, kikatubwira mu buryo burambuye uburyo Imana yaremye umuntu wa mbere, ko yamukuye mu mukungugu, imaze kumukura mu mukungugu w'igitaka. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu amaze gucumura, Imana yaramubwiye ngo wavuye mu mukungugu uzasubira he? Mu mukungugu. Ni Bibiliya ibivuga. Rero umuntu wa mbere yavuye mu gitaka, Imana yamubumbye mu mukungugu, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, ubugingo buzima. Ariko imurema mu shusho yayo, imuha kumenya, imuha gusobanukirwa, imuha kuvuga. Ishusho y'Imana imuha kwera, imuha gukiranuka.
ikiruta byose yamuhaye kumenya no gutekereza no guhitamo, ndetse imuha n'amarangamutima. Iyo niyo shusho y'Imana mu muntu. Umuntu wa kabiri yamuremye nanone muri wa munsi, ni umudamu cyangwa se umugore. Imana yaremye umugabo Adamu muri uwo munsi, ku munsi wa gatandatu. Kuri uyu munsi wa gatandatu ari wo twebwe rimwe na rimwe twita tutaza tumenya cyane. Uyu nguyu wa gatandatu ni wo wa karindwi rero, niwo Imana yaruhutseho. Ariko si Imana yaremyeho umuntu. Imana yamuremye ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu Imana yaremye inyamaswa, irema umugabo, irema noneho n'umuntu wa kabiri ari we mugore. Imana imaze kurema umuntu, ku gice ku murongo wa 20 w'igice cya kabiri, Bibiliya yatubwira ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Ni ukuvuga ngo kuri uwo munsi Imana yaremye umuntu. Kuri uwo munsi umuntu yita ibinyamaswa zose amazina, amaze kuzita amazina, ariko ngo yaratarabona umufasha umukwiriye. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wa kabiri rero Imana uko yamuremye, uko Bibiliya itubwira umuntu wa kabiri ariwe Eva, ariwe mudamu. Bibiliya itubwira ukuntu yamuremye muri uwo munsi wa gatandatu. Ku murongo wa 21 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura. Imana niyo yabikoze, imuheza ibitotsi, arasinzira ubuticura. Niko Bibiliya ivuga, arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushira uwo muntu. Umuntu wa kabiri ni umudamu waremwe kuri uwo munsi wa gatandatu. Hari abantu baza bigisha bakavuga ngo umugabo ngo yararemwe washira iminsi miremire. Ni ibinyoma byambaye ubusa. Ntabwo rero ari ukuri. Imana yabaremye ku munsi umwe wa gatandatu, ariko ibarema mu buryo butandukanye. Umwe yamukuye mu gitaka, undi mukura mu rubavu. Rero imuheza uwo mugabo. Imana niyo yahaye umugabo umugore we, ni Imana yamumuhaye. Umugabo aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu maboko yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe he mu mugabo. Aravuga ngo Imana iravuga rero ngo nico gituma Imana umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo ni itegeko ry'Imana ryakwiriye ku isi hose, nayo mpamvu habaho za mariage. Uwo ni umuntu wa kabiri. Umuntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu yavutse kuko twese natwe tuvuka. Uko abantu bose bari ku isi bavutse, niko n'umuntu wa gatatu yavutsemo. Uwa mbere Imana yafashe igitaka, tuwamwere dusubire mu wa kabiri ava mu rubavu. Uwa gatatu rero byagenze gute? Ku gice cya 4 cy'itangiriro niho dusangaho umuntu wa kane ko yaremwe n'Imana. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda. Atwika umugore we inda. Umuntu wa kane habayeho guhura k'umugabo n'umugore, babyara Kayini. Aravuga ati peshejwe umuhungu n'Uwiteka. Mu zindi ndimi Bibiliya iravuga ngo amenya umugore we.
buriya no mu Kiswahili iyo uvuze ngo ninakujua, Abaswahili ibo barikanga batekereza kuko hari icyo mushobora kuba mwarahuye n'umugabo n'umugore, kuko kumenyana hano ni ijambo bakoresha ry'igiheburayo bita aka, ry'igiheburayo ryitwa yada, bivuga ngo ni ukumenya by'indani, ugasesengura, ukamenya byose nta na kimwe usize. Ni ijambo rero ryakoreshagwa muri Bibiliya bavuga hejuru iyo igikorwa cy'umugabo n'umugore baje kubyara. Ni Bibiliya ibivuze uko umuntu wa mbere, umuntu wa kane yavutse. Bibiliya yavuze ngo ni umugabo, uwo mugabo, uwuhe mugabo? Nta wundi mugabo wari uhari, hariho umugabo umwe. Nimba twemera ko muri Bibiliya nta wundi Imana yari yarema, nta wundi wari uhari, umugabo wari uhari ni Adamu. Uwo mugabo atwika umugore we inda, abyara umuhungu. Nuko umugore aravuga ngo mpeshejwe n'Uwiteka umuhungu. Nta wundi muhungu, nta wundi mugabo muheshejwe n'Uwiteka. Rero aha niho ushaka gutinda cyane, kuko hari inyigisho z'ibinyoma, inyigisho z'abadayimoni, inyigisho zidafite ishingiro ryo muri Bibiliya, zivuga ko Kayini ari umwana ngo Eva yabyaranye ngo na Satani. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya, nta nacyanditswe na kimwe, usibye gusa kubikura mu bitekerezo no mu myumvire y'inyigisho zidafite aho zikomoka muri Bibiliya. Ijambo rya mbere, reka mvuga impamvu 7 zigaragaza kuko Kayini yaremwe kuko natwe twaremwe, cyangwa se yabyawe kuko natwe twabyara. Ijambo rya mbere, Bibiliya ivuga kuko yatewe inda. Eva yatewe inda n'umugabo we, kimwe nuko na Abeli yavutse, kuko barakurikirana. Bibiliya iravuga ngo heshejwe umuhungu n'Uwiteka, arongera abyara murumuna wa Kayini. Mu Cyongereza aravuga ngo his brother, ariwe Aka, umuntu bahuje ababyeyi, basangiye ababyeyi. Bibiliya ikavuga ngo, ijambo rya mbere, inda y'umugabo yahawe, Eva yayihawe n'umugabo. Ntaho Bibiliya ivuga ngo yayihawe n'inzoka, ngo yayihawe, nta nzoka ivugwa, ntayo. Nimba ubyizera warayobye, warahabye, ntaho Bibiliya yavuze ngo ni umugabo we wamuteye inda. Ikibazo dufite ni abantu bafite ibindi bitabo bitari Bibiliya. Kurenza kutubwira ibindi bitabo bitari Bibiliya ngo tubyizere gute? Umuyobe uwo tuzi wa mbere ni ufata udutabo tutari Bibiliya akatuzana. Warayobye uve mu buyobe. Ijambo rya mbere ni umugabo we wayimuteye, umuteye inda. Niko Bibiliya ivuga, yavuze ngo atwika Eva umugore we inda. Ijambo rya kabiri, Bibiliya ubwayo ivuga kuko ari umuvandimwe we, ari brother, bavukana. Imana ubwayo niyo yamubajije, yamubajije ngo se murumuna wawe arihe? Inshuro zigera kuri 4 uyu muntu yitwa
umuvandimwe wa Abeli. Usomye ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo nuko nukora ibyiza ntiwemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha bire tugatugira ku nkomanizo z'umuryango w'urugi. Ku 8 haravuga ngo Kayini abwira Abeli murumuna we, abwira Abeli his brother. Ntabwo rero yakwitwa umuvandimwe we muri muna we batasangiye ababyeyi, ni muri muna we. Aho naho yitwa kandi nukuvuga ngo yitwa muri muna we. Ku murongo wa 2 arongera abyara muri muna wa Kayini. Ku 8 arongera abyara muri muna wa Kayini. Noneho no muri Yohana wa mbere igice cya 3 murongo wa 12 Bibiliya kandi mwita ko ari muri muna we, ari his brother. Inshuro 3 Bibiliya imwita his brother. Rero ntabwo yakwitwa brother badasangiye ababyeyi, ntabwo yakwitwa muri muna we badasangiye ababyeyi. Iyo nicyo kintu cya kabiri gihamya kuko atabyawe n'inzoka, cyangwa ijambo rya mbere nuko yatewe inda, ijambo rya kabiri nuko yitwa muri muna we. Imana ubwayo niyo kandi ubwayo yaramwise ngo muri muna wawe ari hehe. Yamwitaga muri muna wayo. Ntabwo rero Imana yari kumwita muri muna wayo, muri muna we atarigeze. Imana ntabwo yari mibesha. Ijambo rya 4 ntabwo Imana yari kubesha ngo muri muna wawe ari he, muri muna wawe wamushize, kuko Imana niyo yamubajije. Dusomye ijambo ry'Imana Bibiliya tubwira ngo Uwiteka ku murongo wa 9 Uwiteka abaza Kayini ati Abeli muri muna wawe ari he. Imana ari kumwita muri muna we, atari muri muna ari w'inzoka. Ijambo noneho rikurikira rya 4, ntabwo Imana yari gutegereza ko urubyaro rw'inzoka, urubyaro rwa Satani ruyikorera, kuko yaramubwiye ngo se nukora neza ntiwemerwa. Ntabwo Imana ari kubwira generation satanique itakora ibyiza ngo yitegereze n'ibyiza. Byo ni ibinyoma byambaye ubusa, ntabwo ari ukuri. Kuko Imana yaramubwiye ngo nukora neza ntiwemera, nukora ibyiza tuzemerwa. Yaramubwiye ati nawe wakora nka mugenzi wawe. Ni gute Imana yategereza koko generation satanique yakora ibyiza? Ariko nutabikora ibi biri tugatugira. Nta kibi cyari kiri muri Kayini, ahubwo cyaturutse hanze cyakinjira mu buzima. Barambwira ngo ufite ubushobozi bwo kugitegeka. Ntabwo yari mubi, ni wewe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Ni ibyaje mu bitekerezo bye, ariko ntabyo yari asanga. Ijambo noneho rya 5 ni ihame ry'Imana yuko umuntu abyarana n'umuntu, n'inyamaswa zikabyarana n'inyamaswa. Ntabwo rero mu mateka burya Imana izi za siyanse zibaho, ni siyanse Imana yashizeho. Ntabwo umuntu yabyarana n'inyamaswa. Nimba ari inzoka yari isanzwe rero, nimba yaranagendaga, nimba yaragiraga gute, ariko ntabwo yemerewe kubyarana n'umuntu. Nta Bibiliya ivuga ngo Eva yabyaranye n'inzoka. Ni ubuyobe bwambaye ubusa. Kandi noneho icya 6, tuzi ko twese Satani ari umwuka.
niko twizera. Nimba twizera ko Satani ariho, twizera kuko ari marayika. Kandi marayika ntabwo rero abamarayika babyara. Yesu yarabivuze, umuntu iyo yavuye mu mwuka habyara abafite umubiri. Hari abantu baza babesha kugira ngo bacanganyikishe abantu, bakabyara n'abantu bo mu midugudu cyangwa bahehe, barangiza bakabesha ngo umugabo we ngo yarazutse, ngo araza ngo amutera inda, ngo none yaratwite. Bongo mutupu. Yesu yaravuze imyuka yagaragara ifite umubiri, yakwitiza umubiri, ariko iyo mibiri ntishobora kubyara. Ntibishoboka. Iyo ni contre na Bibiliya yose. Bibiliya yose iravuga ngo abamarayika ni imyuka. Satani nawe ni umwe mu bamarayika baguye, niko twizera, niko tuzi. Ntabwo rero imyuka ishobora kubyarana n'abantu, ntishobora kugira umubiri. Ntiyahawe umubiri. Ikintu cyahawe umubiri, umuntu wahawe umubiri ni umuntu wenyine. Mureke ubuyobe. Ntabwo Kayini akomoka ku nyamaswa cyangwa ku bindi. Ijambo rya nyuma, ntabwo Bibiliya ivuga ko inzoka, nta na hamwe Bibiliya ivuga ko inzoka yabyaranye. Genda ubimenye, uve mu buyobe, ukizwe, ugende ukurikira Bibiliya. Noneho umuntu wa gatatu, twavuze ko tuvuga abantu baremwe mu buryo butanu. Uwo ni umuntu wa kabiri. Wa gatatu, umuntu wa kane ni Imana ubwayo yambaye umubiri. Kuva kera kose ntawabonye Imana, ariko Imana umwuka. So gushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Tugomba kwizera ko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana y'Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ariyo yambaye umubiri iza mu isi. Jambo waremye byose yabaye umuntu. Uwashizeho imfatiro z'isi yabaye umuntu kugira ngo aducungure. Noneho kandi ikiremwa kindi uko Imana yakiremye ni icyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Bibiliya tubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Ariko kuvuka ubwa kabiri, kubizagwa n'ijambo, kubwirizwa ubutumwa, ukabwemezwa n'Umwuka Wera, ukagabana kamere y'Imana, ukazagwa n'ijambo ry'Imana, ugahinduka icyaremwe gisha. Ibya kera bikaba bishize. Rero muri byose ni Bibiliya bivuga. Imana yaremye umuntu. Imana yaremeye umuntu kiruta ibindi byose. Intego yamuremye ni ukugira ngo ase nawe. Yaravuze ngo tureme umuntu ase nawe. Nubwo umuntu yavuye mu byaha, yongeye gutuma Yesu Kristo kugira ngo umuntu yizere abe icyaremwe gisha. Imana dushakaho ni uko dukurikiza ijambo ry'Imana. Tumenya kuko Imana ariyo yaturemeye mu nda z'abamama. Bibiliya yatubwira ngo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ni ukuvuga ngo abantu bose baremwa mu nda cyangwa bavuka batewe inda, habayeho gukura k'umugabo n'umugore, ni ubushake bw'Imana, n'Imana ibarema. Kandi baremera iki? Kugira ngo bavuke, bizere Yesu Kristo, bagire ishusho y'Imana, base na Yesu Kristo. Intego ni Yesu, no gusa na Yesu. Na Dawidi yarabivuze, aravuga ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanje. Zaburi 139. Kuko ari wowe waremye ingingo zanje, wanteranyirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima waje ubizi neza. Uyu ni Dawudi. Nta muntu wavutse mu buryo buno kimwe na Kayini na Abeli, natwe twese ataremwe n'ubushake bw'Imana. Ariko iki Imana cyatumye tuvuka, intego y'ubuzima bwacu ni ugusa na Yesu. Ubuyobe bwa Kayini tubute kure. Umuntu wese uzabigisha ko Kayini yabyawe n'inzoka, muzamubwira aya magambo, mubwire ngo uri umubeshi, ntaho Bibiliya bivuga. Mureke kuzana ibitabo by'Abayinoki, by'abande bitari Bibiliya. Ubwo ni ubuyobe bwambaye ubusa. Imana niyo yaremye Adamu, irema
umugore we irema Kayini na Abeli, natwe iraturema. Niyo yambaye umubiriza mu isi, iravuka mu buryo busa n'ubw'abantu, ni nayo kandi itubyara ubwa kabiri tukagira kamere y'Imana. Ese wavutse ubwa kabiri? Ese intego yawe no gusa na Yesu? Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.